салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилооти хабар аз телевизиони Баҳористон. имрӯз дар барнома симпозиуми байналмилалии пажӯҳиш дар фарҳанги Бостон аз дирӯз то имрӯз, муаррифии китоби нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ, фаъолияти нозирони навраси ҳаракат дар роҳ. шарҳи бештари хабарҳо. 22 октябр дар китобхонаи миллӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар симпозиуми байналмилалии пажӯҳиш дар фарҳанги Бостон аз дирӯз то имрӯз иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори ҳамоиши бошукӯҳи илмӣ аҳли зиёи мамлакат ва меҳмонон аз кишварҳои хориҷ иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ ширкат варзиданд. гузориш дар ин раванд. 22 октябр дар китобхонаи миллӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги Бостон аз дирӯз то имрӯз иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори ҳамоиши бошукӯҳи илмӣ аҳли зиёи мамлакат ва меҳмонон аз кишварҳои хориҷ иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ ширкат варзиданд. чорабиниро президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ифтитоҳ карда, суханро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дод. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аҳли Толор меҳмонони ҳамоиши байналмилалиро аз номи мардуми меҳмоннавози Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба кори симпозиум барур комёбӣ орзу карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи ҳамоиш ва дар пойтахти Тоҷикистон ҷамъ овардани олимону коршиносонро, нигоҳи нав ва диди тоза ба 1120-солагии давлати Сомониён, давраи пурифтихори халқи тоҷик, баррасӣ ва арҷгузорӣ ба ин мероси бузург, яъне таъриху фарҳанги замони давлатдории Сомониён, нақши созандаи ин сулолаи ориёӣ дар рушди давлатдории тоҷикон ва дигар халқҳои минтақаву ҷаҳон аз нигоҳи принсипҳои адолати таърихиву иҷтимоӣ, фалсафӣ, фарҳангӣ ва омӯзиши анъанаву суннатҳои таърихиву фарҳангӣ, бахусус мақоми шоистаи ҷашнҳои миллии мардуми ориёинажод Наврӯз, Меҳргон ва Сада дар ташаккули тамаддуни Шарқу Ғарб, инчунин нақши Куруши Кабир ва Борбади Марвазӣ арзёбӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд, ки донишмандон моҳияти фалсафиву иҷтимоии ин ҷашнҳоро таҳқиқ карда, дар асоси ҷаҳонбиниву андешаҳои муосир ҷавҳари асливу инсондӯстонаи ин оинҳоро боз ҳам равшантар месозанд. таъкид гардид, ки имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо рӯ овардан ба таърих ва арзишҳои миллӣ ба хотири нигаҳдошти анъанаву суннатҳои неки ниёгон ва ҳифзи истиқлоли сиёсиву фарҳангӣ аҳамияти басо муҳим касб кардааст. аз замони Куруш оғоз гардида то давраи Сомониён дар санъату фарҳанг арзишҳои мондагор ба вуҷуд омаданд. аз ин рӯ омӯзиши масъалаҳои консептуалии таърихи ташаккули санъат, раванди эҳёи анвои мусиқӣ, кашфи созҳои миллӣ ва таҳқиқи паҳлӯҳои норавшани шахсияти Борбади Марвазӣ ва нақши ӯ дар рушди мусиқии суннатӣ аз ҷумлаи иқдомоте мебошанд, ки таҳқиқи амиқи муқоисавию таърихиро тақозо менамоянд. дар охири суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба кори симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги Бостон аз дирӯз то имрӯз комёбиҳо орзу карданд. дар кори ҳамоиши байналмилалӣ баъди суханронии пешвои миллат, профессор Масъуди Миршоҳӣ, раиси анҷумани рӯдакии Франсия, Мария Дрожжина, мусиқишинос, корманди консерваторияи шаҳри Новосибирски Федератсияи Россия, Ромин Фарҳангӣ, раиси бунёди манӯчеҳри фарҳангии Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Ҳумер Абрамиён, раиси фарҳангистони Куруши бузурги Австралия, профессор Ҳусейн Содиқӣ аз Швейтсария, Бобур Ҳамидов аз Узбекистон ва шоир Масъуди Сипанд баромад карданд. 22 октябр дар китобхонаи миллӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги Бостон аз дирӯз то имрӯз бо як гурӯҳ меҳмонон аз кишварҳои хориҷ иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ мулоқот карданд. дар оғози мулоқот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмононро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба онҳо барои пешбурди фаъолияти илмиву эҷодӣ ва фарҳангӣ барору комёбӣ орзу карданд. дар вохӯрии самимӣ оид ба ҳадафҳо ва аҳамияти баргузории симпозиуми байналмилалии илмӣ дар Душанбе, муносибатҳои неки фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои олам ва нақши анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд
табодули андеша сурат гирифт. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хизматҳои анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд ба фаъолияти хуби ҷамъиятҳои дар хориҷбудаи тоҷикон ва форсизабонон инчунин саҳми онҳо дар ташаккули фарҳанги ягона баҳои баланд доданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз аҳли зиё даъват ба амал оварданд ки ҳамкориро бо доираҳои илмиву эҷодӣ ва аҳли фарҳанги кишвари мо ба таври зичу пурсамар ба роҳ монанд. дар ҷараёни таҷлили ҷашну идҳои милливу байналмилалӣ дар Тоҷикистон фаъолона ширкат варзанд. зимни мулоқот меҳмонон иштирокчони симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги бостон аз дирӯз то имрӯз ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои пазироии гарму самимӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ доир кардани кори ҳамоиши илмӣ изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. дар ҳамин ҷо барои саҳми арзишманд дар ваҳдату ҳамбастагии мардумон арҷгузорӣ ба аҷдодон, мероси бузурги онҳо ва гиромидошти муқаддасоти фарҳангии ниёгон дар вазъияти тантанавӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд муҳтарам эмомалӣ раҳмон нишони бунёди манӯчеҳри фарҳангӣ тақдим карда шуд. дар охир пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба меҳмонон ҷиҳати саҳмгирии амиқ дар инкишофи фарҳанги волою забони нови тоҷикиву форсӣ ва густариши дӯстиву робитаҳои миёни тоҷикону форсизабонон ва халқҳои дигари ҷаҳон муваффақият орзу карданд. ҳамзамон идомаи симпозиуми байналмилалии пажӯҳиш дар фарҳанги бостон аз дирӯз то имрӯз дар бахшҳо сурат гирифт ки дар он низ меҳмонону олимон ширкат варзида роҷеъ ба фарҳанги бостон ибрози назар карданд. мавзӯъро ҳамкорони мо пурра мекунанд. нимаи дуввуми рӯзи 22 октябр дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон симпозиуми байналмилалии пажӯҳиш дар фарҳанги бостон аз дирӯз то имрӯз дар бахшҳо сурат гирифт. махсусан дар ин маҳфил суханрониҳо, панду насиҳатҳо ва даъват барои таҳқиқи амиқтари таъриху фарҳанги бостони мо ки аз тарафи сарвари муҳтарами давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон супориш дода шуд. барои вусъати таҳқиқоти проблемаҳои таърихи бостони мо ва худшиносии милли мо хеле арзанда ва моро водор мекунад ки корҳои бештареро анҷом медиҳем. куруши кабири дар таърихи мо бисёр нақши равшан дорад, чунки мо медонем ки ин аслан сиёсат ҳам мо мегӯем ки дар шеър дар илм бояд ки одам истеъдоди фитрӣ дошта бошад. ҳамин дар сиёсат ҳам сиёсати фитриваи истеъдод фитрӣ дар кор. агар ҳамин хел бошад, дар он сурат ин боиси рушди ҷомеа ва давлат мешавад. бинобар ин куруши кабир барои мо оинаи ибрат ки вай чӣ қадар сари вақт масъалаҳои муҳими мубрами замонаро мефаҳмид, ба он дахолат мекард. ҳама ҷанбаҳое ки дар ин толор аз суханони ҳикматомӯзи ҷаноби олӣ пешвои миллат эмомалӣ раҳмонов мо шунидем, моро боз як нерӯи тоза ато кард ва иншоаллоҳ ин ҳама эҳёи ҷашнҳои меҳргон, сада, тиргон, ҷашни наврӯз бо ин ибтикори таърихӣ ва мондагор барои тамоми миллати мо иншоаллоҳ пешрафтҳои зиёд хоҳад дошт. тоҷикистон ҳамчун хон аст. тоҷикистон ҳамчун хон аст, пойтахташ ҳамчун нон аст. шаҳру деҳоташ мисоли нӯшу неъматҳост. дар хаёлам тоҷикистон мисли дастархони дунёст. тоҷикистон ҳамчун хон аст, пойтахташ ҳамчун нон аст. дар мавриди сомониён ва хизмати сомониён сухан карданд ва он нуқтаро бори дигар гӯшзад карданд ки масалан сомониён ва беҳтарин коре ки барои миллати мо карданд, онҳо пояи забони сохти форсиро бино карданд ва забони форси тоҷикии мо имрӯз забони давлати Тоҷикистон аст ва ин забон маҳз тавассути сомониён рӯи қудрат ва рӯи давлат омад. чунки мо медонем ки баъд аз он ки масалан ислом густариш ёфт, ҳатто дар 22 давлате ки арабӣ буданд, масалан мисриён,
سورانیان و بابلیان که همه مردمی که مثلا غیر عرب بودن مثلا زبان عربی قبول کردن و بعدا همچون معرفگری فرهنگ عربی شدن. اما خارقه بزرگی سامانیان این است که در اینجا زبان فارسی را زنده کردن و بعدا این زبان با ایران گسترش یافت و زبان جهانی شد. و در برابر این مثلا دیگر نقطه‌ای که در اینجا گفته شد در مسئله گرامی داشت جشن‌های تاجیکان، مثلا که ما امروز نوروز رو جهانی کردیم، جشن سده و مهرگان هم به مردم معرفی شده است و تا اندازه مردم از اون بهره برداری و نقطه نظری خود را اویدی جشن چهارم که ما در تابستان داشتیم با نام ترگان یا که تموز در قدیم ما مردم جشن میگرفتیم، خیلی خیلی مهم است برای مثلا که شناخت اصالت تاجیکان. نخست با اشتراک عالمان و دانشمندان و پژوهشگران معرفی کتاب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نگاه به تاریخ و تمدن آریایی دایر گردید. یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده راجع به این کتاب و به خط فارسی برگرداندن آن ابراز نظر کرده تاکید داشتند که این کتاب در لندن با دستگیری و اقدام یک گروه پژوهشگران از انجمن‌های پیوند و رودکی روی چاپ آمده است که نسبت به آثار کهن آریاییان تحقیق انجام داده شده است. مسعود میرشاهی میرافزون پیروزگر و یاسومن ساسانفر از زمره دانشمندانی اند که در برگردان نمودن کتاب نقش گذاشتند. در راهنمای کتاب گفته شد که سال 2006 در تاجیکستان سال تمدن آریایی اعلان کرده شد و در همان سال دو مقاله پیشوای ملت راجع به مقام آریاییان در جامعه بشری روی چاپ آمد. همزمان در سال 2006 یک همایشی سطحی بلند وابسته به نفوذ آریاییان در آسیای مرکزی خصوصا در تاجیکستان صورت گرفت. باعث تأکید است که این کتاب بی‌نظیر نیز ادامه اقدامات مذکور می باشد. رهبر دولت با گرد آوردن این کتاب بر آن نظرند که ما توانیم تاریخ گذشته را تحقیق و معرفی سازیم و در این کتاب سرچشمه‌های معتمد جای داده شده است. گفته شد در همایش پیشوای ملت در صحیفه‌های آخر کتاب از نورسان و جوانان دعوت به عمل می‌آورند تا آموزنده تاریخ آریاییان باشند و این کتاب با معرفی به دایره وسیع جامعه امروز پیشنهاد کرده شد. اینچنین در دایره برگزاری سیمپوزیوم مذکور نمایش کتابی نیز تشکیل کرده شد و از آن شرکتداران و دوستداران کتاب دیدن نمودند. در این نمایش کتاب‌های عالمان و دانشمندان با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی مورد نظر عامه قرار گرفت. باید قید نمود که گوشه مخصوص را اثرهای پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تشکیل دادند که هر یک اشتراکچی همایش از آنها دیدن نمودند. ادبیات کلاسیک معاصر جهانی از سمت‌هایی بودند که در این نمایش دوستداران خود را داشتند. باید قید نمود که راه‌اندازی نمودن چنین نمایش کتاب در زمان کنونی سری وقتی بوده جامعه امروز را به کتابخوانی و کتاب دوستی روانه می نماید و در یک وقت هر توجه کننده می تواند به خود غذای معنوی گیرد. تامین بودن مؤسسه‌های تعلیمی با تکنولوژی حاضرزمان یکی از هدف‌های اساسی حکومت کشور به حساب رفته در این سمت تدبیرهای مشخص اندیشیده شده ایستاده است. فن تکنولوژی اطلاعاتی در تعلیمگاه‌ها طبق نقشه براه مانده شده، آن در مستحکم نمودن دانش خوانندگان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. همکاران ما راجع به این موضوع سوژه آماده نموده‌اند. امروزها در مؤسسه‌های تعلیمی کشور برای آموزش درس تکنولوژی اطلاعاتی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. این است که تامین بودن تعلیمگاه‌ها با صنفخانه کامپیوتری یکی از هدف‌های حکومت مملکت بهره رسیدن به دانش‌های تکنیکی میباشد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 ناحیه شاه منصور شهری دوشنبه از شمار تعلیمگاه‌های دانسته می‌شود که در آن شرایط سازگار دانش آموزی موجود است. برای مکتبچگان صنفخانه مجهز با تکنولوژی نو کامپیوترهای زمانوی تامین گردیده است. مسئولین ابراز داشتند که در مؤسسه عین زمان دو صنفخانه کامپیوتری و یک صنفخانه لینگافونی عمل دارد که در آنها در مجموع 77 کامپیوتر تامین گردیده است و از آن خوانندگان در وقت‌های درس وسیع استفاده می‌نمایند. خاطررسان می‌نماییم که در این دوره در مؤسسه از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه 20 عدد کامپیوتر تامین کرده شد.
ва дар оянда низ масъулӣ нақша доранд ки шумораи компютерҳоро зиёд намуда ба ин васила ҷалби таълимгирандагонро ба омӯзиши технологияи навин бештар созанд. муассисаи мо бо шабакаи интернет пайваст аст ки шогирдон аз он васила истифода мебаранд. Дар як ҳафта аз синфи 5 то синфи 11 27 соат дарси технологияи иттилоотӣ муқаррар карда шудааст. кӯшиш мекунем ки аз технологияи нави замонавӣ истифода бурда ба шогирдон ҳар чӣ қадар ҳам бошад аз технологияҳои нав ва аз барномаҳои нав онҳоро омӯзонем. бояд гуфт ки дар муассисаи мазкур 1441 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта шудаанд. дарси технологияи иттилоотӣ дар як ҳафта тибқи нақшаи таълимӣ барои хонандагони синфҳои аз 5 то 9 1 соат ва барои синфҳои 10-11 2 соат ҷудо гардидааст. лозим ба зикр аст ки мактаббачагон дар давоми таҳсил аллакай қисми зиёди амалҳои кор дар компютерро аз худ намудаанд. омӯзгорон низ мекӯшанд ки хонандагон аз қадамҳои нахустин нозукиҳои кори компютерро аз худ кунанд. дар муассисаи мо барои гузарондани дарсҳои иттилоотӣ кабинети лингафонӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки дар он ҷо мо дарсҳоямонро бе камбудӣ мегузарем. дар дарсҳо бо программаҳои Excel кор мекунем. бисёр дарсҳои шавқовар мегузарад. қобили зикр аст ки дар замони муосир бояд насли наврасу ҷавони кишвар аз технологияи иттилоотӣ хабардор гардад. барои ин масъулини таълимгоҳҳои кишварро зарур аст ки дар ин самт таваҷҷӯҳро бештар намоянд, зеро дар асри техника ва технологияи иттилоотӣ донистани компютер ва кор бо он барои ҳар як фард муҳим аст. нозирони навраси ҳаракат дар роҳ аллакай дар муассисаҳои таълимӣ фаъолияти назаррас доранд. аз ҷумла таълимгирандагони литсеи рақами дуюми пойтахт дорои дастаи нозирон мебошанд ки онҳо ба мактабачагон аломатҳои роҳро фаҳмонида ба онҳо варақаҳои иттилоотӣ тақсим менамоянд. муфассал дар сюжет таҳия гардида. бо мақсади пешгирии садамаҳои роҳу нақлиёт дар литсеи рақами дуюми барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе дастаи нозирони навраси ҳаракат дар роҳ амал мекунад. ин нозирони наврас байни ҳамсолони хеш пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ ва суҳбату вохӯриҳо гузаронида ба онҳо доир ба бехатар гузаштан аз роҳи автомобилгард, гашту гузор дар кӯчаву хиёбонҳо ва риоя намудани аломатҳои роҳ, чароғаки раҳнамо маълумот медиҳанд ва аз онҳо даъват ба амал меоранд ки ҳангоми ҳаракат дар роҳи автомобилгард аломатҳои роҳро бо диққат риоя намоянд, то ки ҷони хеш ва ронандагонро дар хатар нагузоранд. ташвиқоту тарғиботи ин нозирони наврас байни ҳамсолони хеш дар кам намудани садамаҳои роҳу нақлиёт низ мусоидат хоҳад кард. иштироки дастаи нозирони навраси муассисаи зикргардида дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ низ назаррас буда чандин маротиба сазовори ҷойҳои намоён гардидаанд. ҳамчун сарнозири нозирони навраси ҳаракат дар роҳ корҳои фаҳмондиҳӣ байни наврасон ва шаҳрвандон мегузаронем. вазифаи асосии нозирони навраси ҳаракат дар роҳ фаҳмондани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки дар оянда бо воқеаҳои роҳу нақлиёт шаҳрвандон дучор нашаванд. мо нозирони навраси ҳаракат чандин маротиба дар озмунҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ иштирок кардем ва ҷойҳои намоёнро ишғол кардем. дастаи нозирони навраси ҳаракати роҳи литсеи рақами дуюм барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе бо кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии пойтахт робитаи қавӣ дошта, бо дастрасӣ намудани варақаҳои иттилоотӣ байни ҳамсолон ва ҳамсабақони хеш онҳоро тақсим намуда ба ин васила мехоҳанд маълумоти онҳоро доир ба қоидаҳои ҳаракати роҳ афзун намоянд. ҳар як шахс бояд қоидаҳои ҳаракати роҳро дониста онҳоро риоя кунад, то ин ки ба саломатӣ ва ҳаёти худ ва атрофиёнаш зарар нарасонад. ҳар яки мо бояд аз ҳолатҳои садамавии нақлиёт ва роҳ якдигарро эми нигоҳ дорем. донишгоҳи давлатии шаҳри бохтар ба номи Носири Хусрав имрӯз фаъолияти густурда дошта, соли таҳсилёбиаш ба қарни гузашта, яъне солҳои 1978 ҳамчун шуъбаи Қурғонтепагӣ донишкадаи омӯзгори Душанбе ба номи Тарас Шевченко рост омада, аз моҳи марти соли 1991 ба донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Қурғонтепа ҳозира Бохтар табдил ёфтааст. соли 1991 донишкада ба донишгоҳ мубаддал гардида ба номи олим ва файласуфи фарзанди хатлонзамин Носири Хусрав гузошта шуд. дар 9 бинои таълимгоҳ, 7 факулта, 24 кафедра, 144 синфхона, 19 озмоишгоҳи таълими таҳқиқотӣ, коллеҷи омӯзгорӣ, гимназия ҷойгир шуданд. ёдовар бояд шуд ки донишгоҳи давлатии Бохтар аъзои шабакаҳои донишгоҳи Авроосиё мебошад. фаъолияти донишгоҳи мазкур рӯз ба рӯз пеш рафта, донишҷӯёнаш дар ҳама самтҳои таълимӣ ба комёбиҳо ноил
تکمیل گردیده ایستاده است. برای ما نسل جوان و دانشجویان مایه افتخار است که در چنین یک فاکولته نو و زمانوی تحصیل می‌نماییم و برای ما دانشجویان بهترین آموزگاران صاحب تجربه درس می‌گویند. این همه از میوه‌های شهدبار استقلالیت میباشد و ما جوانان سپاسگزار از آن هستیم که برای ما چنین یک پیشوای معظم و غمخوار و چنین یک پیشوای راهنمای آینده ساز وحدت آفرین عطا نمودند. جواباً به این ما جوانان و دانش آموزان تلاش می‌ورزیم که جوهر اساسی سیاست دولتداری پیشوای معظممان که هدف زندگی باز هم شایسته‌تر مردم جمهوریمان به حساب می‌رود خوب درک نموده بهر آبادی و زیبایی و گلگشکوفایی تاجیکستان عزیزمان صادقانه و استوارانه قدم زنیم. اهل آموزگاران و دانشجویان این درگاه عالی تعلیمی کشور کوشش به آن دارند تا به نتیجه‌های نظررس شرفیاب گردند. با دستگیری‌های حکومت مملکت و خود اهل دانشگاه بنا اساساً از زیربناهای تابع دانشگاه از تعمیر برآورده شده، دانشجویان امروزها صنفخانه‌های آباد و زیبا به تعلیم و تدریس مشغول هستند. باعث خرسندی و سرفرازی است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان زیر سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان برای نسل نورس در ساحه معارف توجه بی‌نظیر ظاهر می‌نماید و انا همین غمخوری و دستگیری‌های حکومت کشور مخصوصا پیشوای معظم ملت است که امروز در تمام دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور مخصوصا دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو تمام شرایط و امکانیت‌ها و تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان مجهز گردانیده شده است بهر دانشجویان دانشگاه که این باعث خرسندی و سرفرازی ما دانشجویان است. ده‌ها عالمان و پروفسوران از تجربه اندوخته خوب به شاگردان سبق داده آنها را همچون متخصصان ارزنده دور به کمال می‌رسانند. شاگردان هم در نوبت خود کوشش بر آن دارند تا از دانش‌های زمانوی برخوردار گردیده همچون ادامه دهنده هدف‌های عالی مملکت تشکل یابند. شاگردان دانشگاه مذکور در المپیادهای جمهوری و چی بیرون از جمهوری شرکت فعالانه داشته برای شرف و بالا بردن مقام دانشگاه خود تلاش دارند. گرد و اطراف دانشگاه طور زیبا آرا داده شده دقت هر بیننده را جلب می‌سازد. باید گفت که همه آبادکاری‌ها و خرمگردانی‌ها برای استقبال جشن بزرگ ملت است که برای سازوار استقبال نمودن آن همه کوشش دارند. شاهپرک و رنگین کمان با چنین عنوان کتابی تازه ایجاد ادیب مجید سلیم معرفی کرده شد. این تدبیر در کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر برگزار گردید. در کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر رونمایی کتابی تازه ایجاد ادیب مجید سلیم با نام شاهپرک و رنگین کمان برگزار گردید. در تدبیر مذکور یک زمره ادیبان و خوانندگان از مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه اشتراک نمودند. باید ذکر نمود که کتابی تازه ایجاد ادیب مجید سلیم موضوع مناسبت آدمان با پرندگان را در بر گرفته خصوصیت‌های تربیوی دارد. طور مشاهده نمودیم تعلیم‌گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 2 4 و 30 شهر دوشنبه از روی این کتاب برنامه خاطرمان ادبی و فرهنگی را پیشنهاد کردند که آن از بخش‌های مختلف از قبیل قرائت شعر، معلومات درباره حیوانات و نباتات و پرندگان، صحنه‌چه‌های تربیوی و دیگران عبارت بودند. معلوم است که بچه‌ها با کتابخوانی شوق دارند، هوس دارند. خوانندگان ما می‌خواهند که از طبیعت، نازکی‌های طبیعت را آموزند و با اکولوژی توجه خاص دارند و از مطالعه کتاب و اون اندیشه‌هایی که پیرامون کتاب آنها اظهار میکنند خیلی باعث توجه است که مردم ما بالخصوص نسل نورس کودکان با مسائل حفظ محیط زیست توجه دارند. خاطررسان می‌نماییم که مجید سلیم هنوز از سالهای اول دانشجویی با نوشتن حکایه و افسانه آغاز نموده، نوشته‌های شاگردانه اش در صفحه‌های روزنامه‌ها نشر می‌شدند. فعالیت کاریش را ادیب از روزنامه نهیوی ظفر و حقیقت خوالینگ شروع نموده است. حکایه‌ها و سپس کتاب‌های ایجاد نموده با نام‌های پنجه حسرت، حکایه‌ها درباره حیوانات، مرغ دشتی، عقاب و لاشخور، چوجه کبک، گرگ پاخورده، زاغ و داغ، قصه زمین و دیگران پای هم به قلم مجید سلیم روی چاپ آمدند. محتوای کتاب نو ایجاد نیز درباره طبیعت و عالم حیوانات بوده، آن با سیر معماهای خود به دست خوانندگان رسید. لازم به ذکر است که در دوام فعالیت خود
адиб Маҷид Салим барои силсилаи очерку ҳикояҳои ба табиат ва ҳайвонот бахшидааш бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ қадрдонӣ карда шудааст. Ёдовар мешавем, ки қисмати фарҳангии чорабинӣ ба ҷамъомади мазкур таровати дигар илова намуд. ҳамасола ҷашни меҳргон дар сартосари мамлакат бахусус дар муассисаҳои таълимӣ бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мегардад. ин навбат таълимгирандагони мактаб-интернати рақами 1 шаҳри Душанбе бахшида ба ин ҷашни таърихӣ барномаи фарҳангӣ пешниҳод намуданд. тарбиятгирандагони мактаб-интернати рақами 1 шаҳри Душанбе бо баргузории чорабинии фарҳанги фароғатӣ таҷлил аз ҷашни меҳргон намуданд. дар чорабинӣ аз ҷониби хонандагон шеър, чистону тезгӯякҳо, зарбулмасалу мақолҳо оид ба табиати зинда, фаслҳои сол, меваю сабзавотҳо қироат карда шуд. омӯзгорони муассисаи мазкур мегӯянд таҷлили идҳои миллӣ миёни хонандагон аз манфиат холӣ набуда, ба ин васила наврасон метавонанд тафаккури хешро мавриди ҷашнҳои аҷдодӣ ғанӣ намоянд. дар баробари ин аз қонуниятҳои табиат, тағйиротҳои фасли сол ва зебогии нотакрори табиат воқиф мегарданд. ҳамасола дар мактаби мо ин идро бо тантана ҷашн мегиранд. тибқи маълумоти баъзе сарчашмаҳо, шоҳон дар рӯзҳои ҷашни меҳргон ҳамдигарро тӯҳфаҳо менамуданд ва табрик мегуфтанд. ин ид аз ҳами қадим ба мо боқӣ мондааст, ки ин идро иди меҳргони хоса ё меҳргони омма меноманд. тарбиятгирандагон зимни баромадҳои хеш ҳамчунин аз таърихи иди меҳргон низ ёдовар шуда зикр гардид, ки меҳргон яке аз ҷашнҳои қадимии мардуми тоҷик буда, тибқи андеша ва эътиқоди ниёгони мо дар рӯзи аввали моҳи меҳр ва оғози фасли тирамоҳи зарин рост меояд ва ба ин сабаб номи ин моҳро меҳр гузоштаанд. мувофиқи оини гузаштагонамон дар рӯзи ҷашни меҳргон маросими зиёде сурат мегирифтанд, зеро дар давраи бостон шуғли аксарияти одамон кишоварзӣ буд. аз ин рӯ пас аз ғунучини ҳосил барои баргузор кардани ҷашнушодӣ ва истироҳати кишоварзон замони муносиб будааст. ҷашни меҳргон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав эҳё шуд ва ба худ мазмуни моликияти навро пайдо кард. меҳргонро дар сартосари Тоҷикистон мардум бо тантана ҷашн мегиранд. он ба иди ҳосилот ва дӯстӣ табдил ёфтааст. пешниҳоди композитсияи бадиӣ оид ба меваю сабзавот аз қисмати дигари чорабинӣ ба ҳисоб рафта, он бо маҳорати баланд аз ҷониби тарбиятгирандагон пешниҳоди аҳли нишаст гардонида шуд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолиби диданиро аз сонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.